Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat orasan. Jonalyn. Alas 7 Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang. Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula. Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumarak ha. Mabati kayo man nandito balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta. Saan ka mapanagla ko iji paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Uraan niya klase ti trabaho. Sirkat. Gundawayak na napigsaak pa'y. Oh, apay nga agluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin ang natibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan ijay ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ijiili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabiit iti balay. Ha? Apay, Tata? At daited ko abagas. Kundad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang nga pagbainam kanyak. Kas kalasab-sabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. No kasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Saan na bali? At daingtid ni Tata Rohel ang bagas kang groceries. Nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Jakla yung pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat una, ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay dayto Tata Rohel. 2,000 mo't dayto eh. Wen, tulong kunti daduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Inka kitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Maulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo, nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka diwaya minton bigat, Jonalyn? Kwa, Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo dito ospital. Ada kami pa dito balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Itaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti apruna? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kumporme ditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ng Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay la ko matada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na ko ma. Apo. Jonalyn,
Tata Rohel? Umay kalumugan, Ed. Uwan, tata. Mapan ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak, tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunak matkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman ak, Tata Rohel. Ikarik, agbayad akto. Barang makasapulak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tadan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis manan ta asawam inton bigat, anak ko. Wan nga rod, agawid ak inton bigat tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wan, anak ko. Ay, ingka kitaan dagiti agamam. Saan na bale? At damot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaytad ko ken ka, Junalin. Ha? Alam tinayon tinted ko akwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tada ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kan kwa na. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at na reserva makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanaganak. Ang mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Junalin? Basta... Ha? Kinapudno na, Junalin. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga purahin ang mga klon kanyak. Tamo ka pampanunutam ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga purahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, kin pagagasti na. Isungag panunot ka na imbag, Junalin. Diyos ko. Itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Kasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y agbyag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
nagtalpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan Kailiw kun maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog tangarudan. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Mun gayam. Ato iti kwarta. Agyaman nak, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Ta isardeng ko magtantimangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay. No di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan taro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello! Agyamanak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaup-opera, kaiso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, good. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalun at kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira nala siguro ta kape. Ayun, ingka itayan ni tatang mo ta mga no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat met tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kastay nga agunget, wan. Ado nga minti na sakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mo't ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Ay, wanam. Tisalon at mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan
ti tiyan ko. Nagtumar ka mo iti akas mo. Di na magngaro dengganan. Bakit? Anak. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaron kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mabalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni Nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka naglidahiwan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Uwan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrigrig at ti amam. Awanan ti marikrig na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko. Tulungan ako. Isurum ti rumbang aramid. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbatak latan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng di tabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti bado. Tadaginatang ko akawis mo. Pasig ka na itis, dagiti ginatang ko. Tagtalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrupot ka nga runan. Tan magbabawi ka, iti nagtulagan ta.
Saan la si katidakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no dahito yung aramida kung ano saan. Nang mabuta nga kitipang tani Tata Rohel. Tsaka yata may raman ti pamilyak. Diyos ko. Tarabayan na ko ma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitiga ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak! Tidak pusasan! Tidak ibalod! Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher mo't gayam. Ha? No kasta? Isumot lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal mo't kayam ti pagtataudan ti nagado a kwartana. Diyos ko, agyamanak. Inlisin na kiti mabalin na pa kay sagmakak. Agyamanak, Diyos ko. Biyang di tao. Oh, bakit? Apay akas ta tilangam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di paregot? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kan iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawang mo't kwarta. Masya na kiti anak talakay. Basta ka di. Katsa di nga ro din ti na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang sangit. Kaasi mo ti anak ta. Itid ko lang ang dahiti tangdan ko ngayon ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino ngay ti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalabakan mo, iso ang mapanak. Kasta ka di. Kat si Kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang aron, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kas na biyag. Nagmalas mo ten. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungit kami tinanagawin. Nabakang iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot ten lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sa marano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madalagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa marano. Anya, Sano akitan nanang? Awan pag-tuition ko. Jak maka-exam ano, jak makabayad ijay school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo at. Inak pa'y umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Taisupay laang ti aramatom ije pagadalan. Ramido na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na.
Ala, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan, anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin na kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay nakamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti dayta lakay. Mabalin mo matan ti agtugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yan ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga bakagayam iti sugala, parilino. Una, pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta, pare. Nagpamerienda ka nga ro na. Kakaisuna na granata dito tersena. Ay, katuwa na, pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan, pare. Kinapudno na, or-urayak lang ni bakat ko, tamapan kami di ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat, kahit lando. Tay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta, pare. Ay mo na, pare. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Isa, no syakti si ka, isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay matan ni Parilino. Ha? Ni, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti panagsasauna. Kabalan na pa yan ti magpabayan iti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawin. Ada parekot mo? Pinabainan nak ni Miko iti pagadalan tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawis ko. Sana kanong agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta? Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Nakunana pa'y amamirmiraot tayo kanong. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ama kisarita. Bayan yun tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo apagkikin na awatan. Ne, si kamat gaya mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, mare. Makasangsangit namin ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka no apan nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat ngamin timbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay ngay akasta kamutan, mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na mare, no marigrigat kami idi. Idi laang daychay. Saan idan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito'y barangay tayo. Ha? Iso asana rumba nga agsakit tinakam yun. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat ka ti masapat ko, Elsa. Sa di ko ti papanam. Nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dani dya yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayabanda. Kaputasan dan ama ayaban ti asawa. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag tayan mo. Ha? Gumisat ka siya, pare. Kaya may isa, lumaad ka pa eh. Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang-tangdan. Ani, mading samot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamat nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mati trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Kaputa doon ti kwartami. Ay, unay matandagi dyan nga agasawa.
Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay tibiyag dalakay. Talaga kasta tibiyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapo iti panang tagtagibasit na kadata. Wen matkiti Pangamay na makapasair mat namin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao iti kinarikat. Bayaminan. Tinapatag. Nagbanlugan tati kanin tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaw nagda. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Ha? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimbang ay tibiyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan naman dati bakit? Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kalata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamot ng tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka man ng anak kitang danan niya. Ay, wen Mare. Anyangay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensya kan Mare ngam saan mi ama arami iti asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mari Elsa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin gapo iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin amapan makitang dan ijay ayan da tatakarding. Nagpadandan na nga gasawa. Nangisit dan, gapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mari Elsa. Nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugal. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginan na. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pudno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap iti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak iti nyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umayin dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasig asiminto? Husto ti ama anak ko. Nga oray pa'y ti kapigsaan a bagyo ti umay. Saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod ang masapol abambantayan tayo dagiti agtutod ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang. Super typhoon ti sumangpat. Nabuyak iti news. Wen ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang. Ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramiden tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalag tayo kan kuana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo.
Alakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Mapay ngay. Inimot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Jesus. adun ti danom anak kastrak diti unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinong iti papanantayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mare Elsa. Imbag ijay ta adayo da iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabit lang Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbutang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga no nakarokaro iti ayanda. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Awanan yaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ay, kasta ka di mare. Ay na, kaasi ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Kaputa saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may sa kabayatan tinaping sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo latta tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapudno na. Mababainakan ka. Ha? Amo ka pa, sig nagkakasakit asaw dagitim balbalikas ko iti kalabas. Pinastrak da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiyak lagi tinararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga kasawa. Pare, awanan da jay kunak met. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan ang pudno da ito eh? Sana po na ito eh. Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. biyag, ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kamin kanilala. Di mo't ang kasar mo ni Lala, Alex? Well, angam nagsina kami matang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa may sa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaudak. Sigurado alap tandak, numaamuan dati maipapankan ka. Di kagtanag. Taas asikasul kong ti annulment ni kanilala. Iti mabit, kat patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayata. Hindi nakadayayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdan nata kung amatan na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutak pa'y dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo ti aramidak.
ay ayatek ni Alex. Ngamjak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jaira, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang! Oh, apingin may ka dito'y tagos ko. Ah, Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. di na say-saya. Tababayan iti dayta. Maamamok ti pamilyam. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yam-amukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Abay, aging kat kaano nga aguraya kaya. Alex, Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sana ay nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan asaan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka ten Lala. Ang mga numakita na ka ni Jaira. Jack kayat asinaanak ni Jaira. Gapulaangkin ka. Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex, Ala pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. pasensya kay lako man tatang. Awan plano ka mang to iti parikot kada kayo. Ngam, talaga kami nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay na, masya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka, saritak ti asawa, minton agawin. Ay, agyaman nak tatang. Inikanak matiti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na naapang 3 a bulan day siya kwarta. Ay, jak mo awatan mo apa yung nagbaliw ti asawa, ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ang ti obligasyon na ti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kiti silid, wan? Ay, sige tatang. Ay, Jack ko maamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mat nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong, Agyaman na tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Kapo iti asikin ka, numamuan na dahi ko ngay naramid ko. awan mo't siguron ti makunam itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kidkid-dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin a parikot tanto. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahi di na udi a panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras a nasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay huwag gayam. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila ditoy, kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti trabaho.
Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timabli ka. Gaputa si kati lalaki. Ken may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala? Wan. Saan nga umdas, tinted mo 5,000 ng runa, kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, awan ka yan. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Ising-singasing nga. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa'y matama ipaayda ita? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umaysag paminsan. Gan may sa doon nabailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdalatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex. Di ka katiagdanag. Umadanin ti pan nakaanal, ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. Ay-ayatan ka lang amin, Kat. Ay-ayatan ka mat. Isungarot akayat ko amadantan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka, kapsat? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asika ti kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex. Iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, saan ya? Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka lang. Tauray piso, kat awan ton apulos mabingay mo manipod ken kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak no maawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Angam sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumot kit di tinaibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkuleyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin.
Nagpintas ka lang una eh, Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan ayan? Nabintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marikrik na parayan ka. Mabaynak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudno tinapayagan nga ilimlimon ka. Rignak, parayan ka. Nga, di mat adasawa? Napayagan na nagsina kami, tisigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Ungo na karoon, Hana. Mamati ka di. Eh, mapantay ti dagos ko. Kahit mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit ti dagos mo. Basta rumor na karoon din. Anyat orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapada nagtikas ko eh. Ha? Ang mga no ni Alex, Taytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamot ano inyawag mo. Tapno sa anak ka nagdandanag. Ay, pasensya ka, mahal. Saan na maulit? Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry Tapinanawan ka jak nagpakada. Narnakan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin, Jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang Takas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kayat kan ama ka na, Alex. Iso nga agpanunot kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak, Alex. See you later. Agidan tang aglunch, ha? Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang apa nagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itakalaang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building mi. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso adinak ulawan. Ha? Idi ka nito amaamak aluklukan na. Di mo amo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mit. Awan pa'y lati na panagnagam. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti ka nito amaamuak nga damilagro ng aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanya kitagsapa. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa'y lang timbagbagana. Psst. Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week ka lang nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanya. Ako, awan. Naibagak mo kan ka ti makagaposan ay. Diyak namin mapanawan ti amak. Gaputa, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sabagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kunti umay iti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam, Alex? Sana kasta. Isa na lang ta, mababaynakan ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti ama ka masakit? Sige man laangan. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin inton umimbagan ti amam, Alex. Wan,
Di kagdanag, ta mapasamak to dayta. Sige nga, Rudan. Mapana ko iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagus ko. Okay, awan ti parikot iti dayta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanan no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrik na. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan na. Dito'y, aglingadak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwar. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Day giant ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Day giant. Agdiretsudan iti parking lot. Surutak ina. Awaga kon ti driver ti taxi akin natulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na babae. Diyak kabaalan ti mabuy-buyak. Nag-sweet ni Alex iti babae akadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo! Jara! Anya ti kayat asawan da ito'y Alex? Asino man ang dayta? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpadata akabit dayta ang lalaki. Agpadata a pinagay-ayaman tawanan bain. Adda anak kan asawa dayta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan kuana. Gaputaging ga ita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka iti bain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging matay ka, babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana! Mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y analadaw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam anak kakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inig kunti ka nem dito silid, mau. Agyaman nagtatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso ka na kayo. Saan matan? Ay, asino pa ako mati mga sikaso kan kano saan asyak? Pinanawan na kamatayin nagiti talaw nga asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Ang awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatan. Ket ita kada nadagsen na sakit mo. Agag-agas ka pa yan, anak kao. Uun tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababaw yak.
Ngam jakon may subli tinapalapas. Ay, dakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ko. Uray kasta ti kasasaad mo, agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Ket sabay ko mataging bagak pay. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Biyag ti tao. Ha? Anya dayto nagdakkel abag abi naklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumeten? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Baka do mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay, nakapanunot ka. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kay iti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, day takot ti jak kayat ken ka. Takasabaanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di munton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasem ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naibaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Ngum, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit diti magna. Tapno makaawit tan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakachambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Win nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumod la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata day jay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, atulungan nak ang mga ayok kinkwana. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi da mismo ti kalsada. Maya ta pagbisnisan, lakay. Win nga raw,
Dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patyag ang maalukoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intidyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wan, tagawid kami ni Jay probinsya. Alaam mo ta na yung paglasidaan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aman badoy Jay sila da. Usaran yung agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman unay madam. Adoy. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan Nagadumot ti patpatrabaho kan ka. Diyak mo't pagpabayadan na Basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Ngum, nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayong agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramidak. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Gumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na maikat amin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay kat ati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anos ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka de. No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tayta. Awata mo, tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayo inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnudo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay. 30 mil, lakay. Way, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, tipo utang mo. Wen, amo kung tararamidak. Nakaplano amin naen. Pautangak iti dakkalagatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, tikalkalikaguman ta. Kuyugan nak iji plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, anda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak amo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko.
O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alaan nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila tibagim nga kay kayo. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Aduo na yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Ito alam. Nana Susana. Alan! Nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babain. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wino saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damat to'y balay mo. Wen gardaw, kasapula ka talaga. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako minda ito eh. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kun kurang na. No kasta. Imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman nak, tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman nak unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragrag sakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan, tatang. Saan ko amaragpat darapaap ko no awan kayo? Agyaman nak unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay, awanan di kwartak. Ha? Apay? Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manutin napukaw mo? Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya? Kung nagnuimbang ka. Saan nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda ka ti pada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana.
Tasaan da kami abinaybayan nga aga ama. Wen nga rod. Makitan ti panagasinso ti Biagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket, alaag day tagundaway nga daw iti pamakawan, barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan miken ka. Wala na, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti apo kada tayo. Nana. Biyag ti tao. Agpag napagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay na aramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagpasulak. Kunana nga ay ayatan nak. Kunana nga ikasar na kapaman nga gawin. Gaman niya tinaramid na. Simbangpet nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda. Nagsakit tinaramid na. Ang saan arumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasanay may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimot laama na ti kadwana. Oo, kupa naman yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makita. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Nuan. Sunan, Nuan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat, ubag pailaan. Ha? Ne, nakababain mo, miss. Alakit din, kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim dayta sa bali. Ala, umaykan. Ala, di na kamutan kayat, mister. Imarakop mat kanya akon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umaykan wan, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di na kayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan.
Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin at talaga dito anak mo. Ay, pagluganan yung kadi nga agawin. Adalugan mi. In park ko iti day abanda. O sige, intay nga rodan. Makiawid ak pailaan ka na kayo Tani, kaslamot kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko siguro ta agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag ti agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos lang, sir. Mas daawak lang. Ape akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog payladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo, pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panagaawid manan. Isimpa ko nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mo. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami ganeri kang anak ko dito ruwar ti opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod ta ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkid-kid, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababain. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmot ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mo ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Pasit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di kagliday. Agsubliak mo't laeng. Iti pa nagsublik. Agkasartan ton. Dakkel to mo't tinirika. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnaedam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Kapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ayayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton.
Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Pula ni abroad. Ita, umadan imanan di pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apaman na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak dayta. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apukok. Kaslapudpud no nga anak, ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayaton ti maisina kankwana. Ay, mas kayat nakapayan ngam siya kalola na. Mami pa yan ti awag na ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday taken kwa na. Nanang, kadwak ni Polan. Aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutan nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot tag eskwela, wan? Wen, Daddy, promise. Kat no maisaakton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pala may baga bakit? Palpasek pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga ron na diyak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga ron. Pasensya kan bakit kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga Rodan, tagtrabaho ako. Bye! Bye, lakay! Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamotin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tayjay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami, di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti napintas apan nagbiag ka ni Daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali apagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawak iti kawan ng tiyanak na iti puderta.
Polan. Anda ni tiadayo a lugar. Mairam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaengan. Talaga abalasan nga dyan, akta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon abalasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga rod, bakit? Jak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatagda ka mat. Bakit?